twizere kudahwema kudukurikirana kandi no kudukunda. Turabashimira ko mwakomeje kutuba hafi. Izi saha rero tuje kuguha update zindi. FARDC ikaba ikomeje kurega umutwe wa M23 kugenda urokirita mu buryo bwa hafi abajene kandi mu buryo buri force ndetse no gushimuta abo igiye kujyana mu gisirikare. Ibi biratangazwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyabitangaje rero nyuma yuko ibi bikorwa byo gushimuta abantu bikomeje. Iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirarega kandi umutwe wa M23 gutwika ndetse no gushimuta abasivili, gukoresha abasivili mu rugamba ndetse no kubakoresha nka bouclier humain ndetse no gukoresha abana mu rugamba. Ibi bikaba rero bisohotse kuwa 28 igihe barimo bagaragaza yuko abamanifesta bose benshi bagiye bafatwa, bagiye bajyanwa mu gisirikare, ndetse bamwe mu bantu bari barimo abagiye gukora patrouille y'umutwe wa M23 bagaragaye cyane ku misozi ya Kimao, cyane hanamiye ibice bya Mikumbi, ni muri groupement ya Ruberiki muri territoire ya Masisi, aho rero byakomeje kugenda bigaragara yuko inzu nyinshi ziri gutwika. Rero hagatwikwa rero inzu zo muri Kibati, ndetse hakagenda hanashimutwa abana bagiye bajyanwa ahantu hataramenyekana. Kugeza ubu Majoro Nestori Mavudisa akaba rero ariwe unazwi ku mazina ya Kamba Mayoyo, ni porte parole wa 3e zone de défense. Rero yabitangaje mu gitondo cy'uyu munsi, abitangarije Ikisangani. Ubuyobozi bwa gisirikare bukomeje kurega umutwe wa M23 ibikorwa by'ubugambanyi, kugambanira igihugu ndetse no kwica abaturage. Ibi akaba yakomeje kubivuga asaba igisirikare gukomeza gukaza ijisho, ndetse hanashyirwaho uburyo infiltration cyane ivuye mu bice bikontororwa n'umutwe wa M23 igomba guhagarikwa. Lokalite za Bukubirwa ndetse no mu bice bya Musanga ziri muri groupement ya Ikobo, zose nazo zikomeje kugenda zishyirwa kuri radar z'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo gukontorora muvoma z'umwanzi. Kugeza ubu ngubu yakomeje avuga yuko abajene benshi bakomeje kwifashishwa mu mutwe wa M23 nka bouclier humain kandi ari abasivili, ndetse anavuga yuko coalition y'umutwe wa M23 yakomeje kugenda yagura ibikorwa cyane byo kurokirita, aho yagiye irokirita amajana n'amagana y'abaturage cyane biganjemo abana b'abahungu muri territoire ya Rucuru, ndetse abenshi bagiye boherezwa muri Nyongera, abenshi rero bakaba bari gutorezwa hariya igisirikare. FARDC iravuga yuko yagiye ibona andi makambi ikoresheje surveillance ya drone agera kuri 6 na camp de concentration arimo recrutement ndetse n'amaformation ya gisirikare ari gukorwa n'umutwe wa M23. Izi drone zakomeje kugenda zigaragaza yuko izi nkambi ziforumye mu buryo bwa boucle cyangwa se mu buryo bw'uruziga, ku buryo ngo zikikije centre nini ikomeje gutorezwamo abasirikare b'umutwe wa M23, kandi ibi bikaba biri gukorwa n'abasirikare bari kuva hakurya. Ibi birakomeza gutangazwa kandi yuko ngo hakomeje no kugenda hakorwa ibikorwa bya violence ku buryo ngo bukomeye, ndetse hafi yayo makambi bagiye babonamo imirambo cyane yamaze kuzikwa, kubera yuko babakoresha amadrone. Bagaragaza yuko hari amakaburi cyangwa se imva zitandukanye ziri hafi yayo masite atorezwamo abasirikare, bigaragaza yuko abasirikare benshi baba babaga ku rugamba, cyangwa se bakaba ari abana baba barajyanywe mu gutozwa n'igisirikare cy'umutwe wa M23 bakunze kugwa kuri training. Amakuru akomeza kugenda atangwa n'igisirikare kandi cya FARDC kivuga yuko ibi bikomeje kugenda biba ingeso y'umutwe wa M23 gutwara abana benshi muri camp de concentration, bagatangira kubatoza igisirikare, abenshi bakagwa ku myitozo, ndetse kandi ngo bagahita babahambayo. Communique yasohowe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho basaba kandi nanone communauté internationale gukaza rero ijisho ryayo. Bavuga yuko drone zifata amakuru yose cyane hejuru ya ziriya nkambi z'imyitozo,
ariko ahanini muri izo nkambi z'imyitozo bakaba badashobora kuba baharasa ibisasu ngo bitewe nuko ngo ari zone zikomeje kugaragara yuko ngo ziri mu buryo bwa zone ngo z'umutwe wa M23 ariko barasinye amasezerano ya cessez-le-feu mu mpera z'ukwezi kwa munani. ONU ikaba yari yakomeje gutangaza yuko ihangayikishijwe cyane na violence ikomeje kugenda igaragara cyane cyane ngo n'umubare munini w'amakambi ngo akomeje kugenda forumwa cyane cyane n'umutwe wa M23 utorezamo abana, kandi ONU yari yatangaje yuko ikomeje no guhangayikishwa n'amarimbi akomeje kwiyongera hafi y'ibice bikontororwa n'umutwe wa M23, arimo kandi nanone ngo ibyobo rusange bikomeza kugaragara yuko byuzuyemo amagufwa. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda igaragara yuko mu by'ukuri irimo ibibazo bikarishye kubera iyi ntambara. Abantu benshi bakomeje kugenda bashimutwa, ndetse no muri Nyiragongo hari abantu baherutse gushimutwa kugeza ubu bataramenyekana irengero ryabo. Umutwe wa M23 ukaba ari wo uregwa muri ibi bikorwa byo gushimuta aba bantu. Ni mu gihe muri biriya bice bya Bukavu mu majyepfo ya Kivu ho bikomeje kugenda biba bibi, kuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyamaze gushyiraho itegeko ry'uko umuntu agomba kuguma mu bice ibyo ari byo byose arimo ngo mu rwego rwo kwirinda infiltration y'umutwe wa M23. Habujijwe rero abantu benshi kuva mu bice bya Bukavu byokipwe n'umutwe wa M23 berekeza mu bindi bice. Iryo ryabaye itegeko. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Tuje konti systeme jamais égalé, tuje kugira ngo tuguherero updates kugeza ubu ni kuri operation rero zakomeje kugaragara z'igihugu cy'u Burundi. Kuwa 23 z'ukwezi kwa karindwi muri 2025 nibwo hatangiye kugaragara rero mu masaha ya saa 12 amadebi y'amadrone kabuhariwe mu rwego rwa surveillance y'igihugu cy'u Burundi atangira kuhaguruka mu gihugu cy'u Burundi muri rero ziriya centre militaire zibanga z'igihugu cy'u Burundi kuri mission yo kwerekeza rero muri position z'igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Amabanga rero yakomeje kugenda ajya hanze akaba yerekana yuko isaha ya saa 11 z'igitondo nibwo rero drone ya mbere yari tangiye gukurura cyane cyane amafoto ndetse na infrared menshi yagiye rero atanga localisation nini zitandukanye z'abakuru b'umutwe wa M23 n'abakoordinateri baba agent n'abakada batandukanye bari muri biriya bice, ndetse n'umurongo munini wa renfort yakomeje kugenda igaragara iri muri biriya bice aho hakomezaga kugaragara abasirikare benshi baramfurusa rero opposition z'umutwe wa M23. Byaje kugera mu masaha ya saa 11:45 bombardement za mbere zitangiye gukorwa n'amadrone. Igihugu cy'u Burundi kiza kuza kurekipera amadrone yacyo mu masaha rero yakurikiye, ariko atarenze amasaha 2 kubera yuko izi drone zabanje kwerekeza muri Kisangani. Kugeza ubu ngubu aya madrone yaje kurekerwa subira mu gihugu cy'u Burundi, nyuma biza gukurikirwa n'itangazo ry'umutwe wa M23 watangazaga yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyataka ibice bitandukanye. Mu gihe kandi nanone abasirikare rero b'umutwe wa M23 bakomeje gutangaza yuko nubwo amabombardement y'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda aba menshi kitazigera kiva rero iki gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ahubwo gikomeje kugenda gishaka uburyo gishobora gukoresha bwo gushinga igipolisi muri biriya bice. Komba rero zikomeje kugenda zikara mu buryo bukomeye. Abakombata b'umutwe wa M23 bakaba ari kuri iyi samedi babashije kugenda batangaza yuko ibice bitandukanye babifite birimo village za Rubumba, nyuma rero yo gutraverisa bira bice bya Rushishi mu kwezi gushize
hakaba hari harakomeje kugaragara imirwano yakomeje kugaragazwa rero n'amaresistance akarishye cyane cyane y'abazarendo bagiye baderuja umutwe wa FARDC muri biriya bice, ariko nyuma abazarendo na FARDC ko bakomezaga resistance nyinshi cyane cyane zakomeje kugenda zigaragara hagati y'abazarendo n'umutwe wa M23, abazarendo yakoranaga na FARDC babasha kugenda bentrikana ndetse banasubiza inyuma ibitero byinshi bitandukanye by'umutwe wa M23, ariko byaje kurangira FARDC na abazarendo baje gusubizwa inyuma, avance y'abareberi iza kwinjira muri biriya bice, ndetse ibice bya Uvira bikomeza kugenda biremererwa, bikaba rero byaragiye biremererwa bitewe nuko Rubumba ndetse na Rushiji byakomeje kwinjirwamo kandi ibirometero bigera muri 80 uvuye mu Minembwe ndetse werekeza muri Uvira. Kugeza ubu rero updates akomeje kugenda agaragaza yuko deuxième vice président w'umutwe wa M23 yakomeje kugenda agaragaza yuko attack akomeje kugenda ategurwa, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kandi nacyo kibangamira mu by'ukuri situation nyinshi zitandukanye, cyane cyane ziba ziri gushyirwaho mu rwego rwo kuba bakora intambara ishingiye ku bwicanyi kugira ngo banduze igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Situation muri Uvira ikaba rero yarakomeje kugenda iba nini cyane, byageze kuri 24. Uvira ikomeje kugenda iremererwa, igisirikare cy'umutwe wa M23 gikomeje kugenda cyisatira, ariko igisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifata uburyo bukomeye ibice byinshi ndetse kigenda gica inzira nyinshi zitandukanye. Operation y'abarundi ntabwo yigeze igira success ikomeye, ariko yagiye inetraliza benshi, biza gutuma rero habaho urugamba rwo kuorganiza plus strategique yaje gukorwa, igisirikare kiganjemo amabata yagera muri 7 y'abazarendo ndetse na bata 2 z'abasirikare ba FARDC ziza gusubira inyuma, biriya bice birafatwa. Kugeza ubu ngubu surveillance ziracyakorwa ndetse operation ziracyakomeje kugenda zitegurwa, indege z'abarundi zikomeje kugaragara muri biriya bice, nubwo kugeza ubu ngubu bitari gutanga umusaruro. Igisirikare cya FARDC cyo ntabwo kigikoresha CH4 kugeza ubu ngubu muri biriya bice, tukaba turi buze gukurikiranira tukakubariza abakomanda batandukanye bakaza kutubwira. Kuva Cirimo Ami yapfa byinshi byakomeje kugenda bigaragara, twanakumenyesha amakuru yuko yaba yahambwe rero umunsi w'ejo. Turagukunda, turagaruka mu kanya sakaza tuje conteste meza gare, turagaruka mu kanya. Turagaruka mu kanya.